برای خو بدن Denizli'ye nana Pamukkale nana ne ödere. Ama برای خو بدن وانه از دیمره که بینم سر اکرانه فوتونوچه سر اکرانه بن فوتونوچه دا ایرو به تایبتی موانه هل بجارد لوانه دا دورک هیه کو وقت دشبه تراورترین پاموکاله اونه بیش یا تراورتر چنه اونه ناد خبر آمدن نوچه آمده ببینه تراورتر او کو آوا کرده به تایبتی کو دهارکه جا الویدر توکد دکه سپی هم به شیفایه هم جیجبو توریستان دیمن گلی خوشی کرد. لترکیه در هر نافدار لباجاروکا دنیزلی یا پاموکاله جا پشتی وی وان درکته هوله لوانه جی دیمن گلی که خوش درکته هوله کام برای خوب بدن فوتونوچه می کو لوانه تراورتر هنه. وڵاتی me bi her awayî dewlemend e. Çem û av, çiya gelî, xwarin û vexwarin. Havîn û bihara wê rengîn, payîz û zivistan, şil û şilapeyî. Bajarên rojhilata navîn di her dem salê de rengînin. Yek ji van bajaran ku bi salan paytextiya Urartuyan û gelek dewlet, eşîr û olan kiriye, ew jî wan e. Wan hem bi dîroka xwe, hem bi taştê û vexwarina xwe mazûvaniyê dike. Di van heyamên dawî de dewlemendiya Wanê dîsa derdikeve holê, ew jî deverên veşartîne, ango ciyên wek bihiştine. Yekê ji dewlemendiyên axa Wanê ew jî travertenin. Travertenên ku ji başqaleya navçeya Wanê ku dişibin travertenên li Pamukkale'yê bi taybetî di zivistanê de gelekî xweş xuya dikin. Travertenên ku li taxa derê îçiyê ya 35 kilometre dûrê navçeyê ne و بلنداهیه 10400 متر جی دگرن دشبن تراورتن ل پاموکاله ناوچه دنیزلیه. تراورتن هری نافدار ل ترکیه ل باجاروکا پاموکاله نه. لی تراورتن وانه نکیمین پاموکاله نه. تراورتن با آوا کوکرده چه دبن و باوری که هیا کو او آف شفایه. هنکس جبو دیتنه هنکس جبو شفایه بگرن دن سردانا تراورتنان. نافچه başqale jihela dîrokî û tebiatê ve jî devereke dewlemend e. Wê nekeş geştiyar eleqeyeke mezin nîşanê travertenên başqaleye Wanê didin. Nişteciyên li taxê Rûdinind ew jî diyar dikin ku bi hatina huzûrê re hejmara ziyaretvanan zêde bûye û li benda turistanin. Travertenên Wanê li benda geştiyaran û kesên ku şîfayê dixwazin e.